Bakunzi ba Zakayo TV twongeye kugaruka ndetse n'umubabaro n'agahinda kenshi ndetse ahangaha mu ntara y'Iburengerazuba mu murenge wa Bigogwe birababaje nk'iki gitondo nk'aya masaha tubashe kuhabona ikintu gitunguranye kandi giteye ubwoba kinakangaranyije imitima y'abantu aho abagizi ba nabi twatekerezaga ko aha hantu dukurikije uko hameze, aho ikigo kiri, uko biteye, uko umuntu ahatuye, ntabwo twibazaga ko ubu turi kuvugana hari abagizi ba nabi bakiri kuri ubu butaka bwacu bagitekereza kuba bagirira abantu nabi. Twababaye cyane aho amarangamutima cyangwa se agahinda n'umubabaro murabibona cyane. Abaturage barahari benshi kubera umubabaro bagize, aho mu nzu iri aho ngaho hafi cyane hasanzwe umurambo w'umubyeyi wari utwite ndetse akaba yagiriwe nabi n'abagizi ba nabi utamenya ngo ni bande, kuko bariya nta kindi cyabagenzaga. Ubundi igikorwa bari bagamije bari ukwica. Iyo rero kuza gusanga ngo nta kindi kintu bagambiriye gukora, baba bakoze ibibagenza, nguko urahabona ku rumbande puridase zirahari, bazisanze aho ngaho hafi y'aho yari aryamye, bamwambuye imyambaro. Ni urupfu ubonesha amaso yawe nawe ukibaza kuko abagome bagwiriye, kuko isi abagome badashaka gutanga ituze nk'uko igihugu cyacu cyadushakiye umutekano. Binjiye bamusanga mu nzu baramusambanya, umubyeyi utwite ugeze hafi, ugeze ukujije, barasambanya bakoresha amapuridanse. Barangije bafata umwenda bamuzirika mu kanwa, ubundi bamubohera amaboko inyuma, buri kimwe cyose baragikora. Bivuga ngo ese turukwibaza hafi ye abaturanyi byari byagenze gute? Ko tuzi neza ko uko byagenda kose buri wese ni ijisho rya mugenzi we, ni ijisho ryanjye, ni ijisho ryawe. Turukwibaza ibi bintu ese bihagaze kuki, bimeze gute, kugira ngo umubyeyi ngahuri yavutswe ubuzima ku rwego rugeze hariya? Turi kubyibazaho twese, biratubabaje. Hose uri gutekereza gute? Uriya hari ikintu turi kwibaza mu ntara y'Iburengerazuba. Ese niki kirimo? Ibi bintu byari biheruka kera, nta mfunga zino zari ziheruka zo kuvuga ngo umubyeyi yasambanyijwe atwite, arasambanywa ageze mu gihe cyo kugira ngo abashe kwishakamo izindi mbaraga, ariko kugira ngo bamusange mu nzu bamukoresha imibonano mpuzabitsina kugeza igihe umudamu aviriyemo umwuka, nibarangiza bamusige yambaye ubusa buri. Ariko twibazaga ko ba rusofero batakiboneka, ba gahini batakiboneka. Bigaragara ko igihe kigoye abagenzi ari kinini. Ese nga uriya mubyeyi yari abatwaye iki? Ariko leta yacu y'u Rwanda ibaye maso, iri maso, nubwo bigaragara ko babaciwe muri humye, ariko ntabwo ariko bisanzwe. Ibi nabyo bigiye buri ribu ihari ibikurikirane, bateye murangira bahari ngo babikurikirane, kuko ibi ngibi bidakurikiranwe ngo umurambo ugende gupimwe. Ariko najyaga mbona bene nga barabatwaraga, ribu yarazaga ikabajyana bakabapima. Leta y'u Rwanda yazanye ikoranabuhanga, bw'amaboko bwamukozeho, kandi nta muntu wajya kugusambanya utari kumureba mu maso. Byanga byakunda nawe yabarebye, byanga byemera bigomba gutangirwa igisubizo, kuko ndizera neza ko leta yakiri maso, leta yakira hari, leta yakira dufasha, leta yakira sobanutse, leta yacu ndakindi itadukora kugira ngo umuturage w'u Rwanda agire umutekano. Ribu akaboko kawe kagaragare mwa biriya bintu.
ribu nditukwigisha gukora akazi kawe, ahubwo ikihari ni kimwe, mugomba kureba uburyo uyu muntu yabona ubutabera binyujijwe mu koranabuhanga tuzi neza cyane, mwubatse hariya haruguru Kimihurura. Byanga byakunda tukareba ngo uyu muntu yazize iki, none se abamugiriye nabi bo ni banduki. Turashaka kugira ngo ng'Abanyarwanda, abaturarwanda, abantu bagira umutekano w'u Rwanda, abantu bahora bahumeka neza, turashaka kugira ngo ubutabera buboneke, kubera ko uyu mumama arababaje. Namwe umutegarugori w'u Rwanda, umwari w'u Rwanda, nibura yaza kuba yaguye mu nzira agasitara akagwa, twagombye kuvuga ko ari imbanuka yahabaye mu nzu na Prudence ku ruhande. Eske buriya aba bantu bakiri mu iki gihugu bateye gutya bibaza ko isi izagarukira hehe? Bibaza ko si amaboko bazayacikira hehe? Bibaza ne barimo babizi. Twari tugize ngo twibaze ibi bintu ahantu biri kwerekeza n'ahandi ibintu biri kunyura. Turi gusaba kugira ngo leta y'u Rwanda ihaguruke cyane ku mugore n'umugabo, nuko ariko zirangirwa abagabo zakoze biriya bintu zigakora gariya mahano, zirangirwa abagabo nizishakishwe. Waruzi wese kafitanye na bikibazo bamushake paka havemo abantu bakoze gariya mahano gameze kuriya, kubera ko byanga byakunda ingirwa abagabo ngazira zikora amahano ngayariya zikwiye kubihanirwa zigakirwa mu butabe. Ariko leta y'u Rwanda nuko yakwiye igihano cyo gupfa. Ubundi Bibiliya bivuga neza ngo niwicishwa ingota nawe uzicishwa ingota, nutera mugenzi wawe nawe bari gutere. Ariko kubera ko leta y'u Rwanda yo idahanze amaso kw'ibyo bintu, turi kuyisaba kugira ngo idufashe, idukorere kariya kantu kavuga ngo tugiye kumupima, propulsion yose tuyipime, hashakwe icyatuma uriya muntu abona ubutabera. Ndetse si umuntu umwe ko yaratwite, n'abantu babiri bapfuye. Bariya abantu babona ubutabera, kuko nibatabona ubutabera abantu bose bazagenda bakora biriya bintu bihishahishe. Ariko icyo nzi ko amaraso atariho urubanza, ndahandi wayacikira, ndahano wabona wanyura. Niyo mpamvu nubwo tubabaye, nubwo mubona twashenguwe n'ibi bintu ng'abantu bo mu ntara y'Iburengerazuba, turasaba kugira ngo badufashe kugira ngo byanga byakunda ibi bintu bishyirwa ahagaragara. Ariko namwe murabona ko bibabaje, mwajya muri comment mukatugaragariza umubabaro. Twe turababaye, ntabwo twishimye, kubera ko impamvu tutishimye, uriya mwana yagombye kuvuka akaba umupolisi, akaba umusirikare, akaba umudaso, akaba profe, akaba minisitiri, akaba gitifu, buri ngeri zose. Ejo tukamusanga yambutse yagiye imahanga yo mu bihugu byo hanze, igihugu cyacu kikagira umuvugizi. Ariko yagiye n'umuvaburaya. Turasaba kugira ngo ibyo mukora byose, banyakubahwa bayobozi b'umurenge wa Bigogwe, banyakubahwa bayobozi b'akarere ka Nyabihu, mwadufasha kugira ngo bakurikirane buri kintu cyose kiri update kwa uriya murambo, ndetse iriya mirambo yombi hagaragare abakoze yari amahano, zirangirwa abagabo ziboneke, kuko zitabonetse ko ndabo twavuga ingirwa abagore, nta mugore wambara Prudence, nta mugore wambara Prudence. Muzajye mubireba neza, ntawe. Biriya ni abagabo babikoze, kandi bari abagabo bagomba kuboneka, kuko nabwo batabonetse mwareba ibintu byagenda bibaho. Ejo ni wuriye, ejo haza undi ataje, ejo haza n'abadamu bacu baramukirwa. Turi gusaba kugira ngo mukurikirane buri kintu cyose, kugira ngo ibintu byacu bigende biri gusobanuka neza. Kubera ko iki kiganiro murabona amasaha tukizaniyeho nicyo gihe bibereye. Turi gusaba kugira ngo namwe kuri aya masaha mukurikirane iki kiganiro, kugira ngo tubashe kugira aho tukerekeza. Mbese buri muntu wese uri mu Rwanda abashe kubona ikibazo kihari n'ibyabayeho, nabwe twese, kugira ngo ndetse umunsi bafashwe bizabe indangarugero, ku buryo
bazabaho mu buzima bakabanga wa mugabo witwa Kazungu wazanaga abagore mu nzu yarangiza akabica akabajugunya mu cyobo, kandi leta mwabonye ko itamurebereye. Bara nabo bagomba gushakwa, cyane ko ari amaraso atariho iki urubanza. Turagira ngo mudufashe byihutirwa, mudufashe aho bashaka gukemuka bikemuke, kugira ngo amaraso atariho urubanza ngaya ahagarikwe. Murakoze cyane, murakoze. Ariko dusoje dusaba ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu n'umurenge wa Bigogwe kubigiramo imbaraga n'ubushake kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke, cyane uw'abagore n'abakobwa.